السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفجالة تنبت أردفتو تنفع جمالة كم نقا فيا قاري جتني نقوم نقا كسنين بق نقا تاتني سنين جرح أقو بران سير نقا أسباي ميجل الهرارجيني أكسمي لك أكد سنة مجل أنت يا دايساني يا دايساني باينا متتولا أما كاكيو جتشون أما كان مهنا فنفتون أما كايبس شان أسباي لال بري كان لال فش قولوا لال سلال أكسمت جلاني لال أنا قويت ماني كسمت لال كده لا قلت لي زوجة برينا 600 والله نرتب عليه ما تمجال لا ما شاء الله تبارك الله ربي ولين هابلتو باي لما تتولني والله باي تكون لما تتولني يرو بلتين جارمتو كنا بلتتنا والله العظيم رب متنا ما كنا هرين قود ربي تجرني ربين كوني dubartii kanasi dhiira kanasi duruma waliin fedhee kuni walii galaa kuni walii taha jedhee walitti fidee walitti qabee nama lamaa walii ta'u nama lamaa yoo bultii waliin jaarate waliin bareedu nama lamaa yoo wal fuudheetiin jedhe waliin bareedu kana rabbiin wallahi duruma waliin fedha jecha subhanallah rabbitu waliin isaan fedhee waan rabbiin waliin nama fedhee namni maal godhu itti duulaa ijoolleen kun ganaa kaleessa bultii jaaratanii bilees walitti duulinaa isiniin jedha obboleewwan kiyyaa walitti duuru is stop bilees hoogganaa qalbiidha waan qalbii irraa xiqqoo isin yaadachiisuu waan barbaadeef qalbii keenya rabbi nu haa tolchu obboleeyyan kiyya wallahi keessi keessi tollaan rakkoon gabaabduun duniyaa rabbii wal sin dhabsiiftu keessi tollaan rakkoon xixiqqoon diin irraa duuba sin deebiftu qur'aan irraa duuba sin deebiftu rakkoon sasalphaan markata keessaa sin baaftu hariiroon ati qabdu qur'aana wajjii yoom waddancitu qalbiin kee tollaan abadan rakkoon biiziin wanni garagara abadan addan kutu mahama akkuma ta'ettillee tahu yeroo hunda bakka khayrii kana bakka du'aa'ii kana addan cinnu abadan osoo miilanuu as dhufuu baatte niyyaa gaariidhaan osoo rabbi naa mijeessee bakkuma san dhaqee jechuudhaan ajrii argatta qalbiin si tollaan ammoo qalbiin si bannaan asillee taa'u namni baay'een gatiin qabu qalbiin bannaan wahyiin qur'aanni rahmaan qara'amu kun nurra dhangala'a nurra nutti gadi seenuu hin danda'u jechaan akka qalbii warra munaafiqaa qalbii warra rabbi diddee wahyiin samii bu'u isaan hin fayyadu jedhe rabbi nabi alayhi salaatu wassalaam ilma namaa kana bakka sadi akkasitti adda baase dachee garii karoomni samii bu'ee waa magarsitu dachee garii immoo roobni samii bu'u kun ka irruma yaa'ee taru ka bishaan qabatuu hin dandeenye waa magarsitu dacheen akkasi dachee garii dhaga dachee bishaan irruma kutu dacheen gariin immoo dachee ciisaa ka bishaan san ofirra tursiisee akka haroo akka bakka garagaraa akka madda garagaraa namni irraa fayyadamu sinii galaam akka namni irraa fayyadamu kanneen irraa qalbiin teenya qalbii akkamii yaa jamaatal kee qalbii wahyii kana kuufattee karaan itti waa baratan karaa qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam hadiisa dubbisuu qofaanii miti dhageeffatu namni waa barata kalee diinii akki itti waliin gahan akkanumatti walirraa dhageeffateen namni hadiisa dhagahe san itti dalagutti seen itti amala godhutti seen dhugaa rabbii dubbachuuf hundi keenna garaan keenna ilmi aalima keessi keen hundi keenna dhageettillee naa ta'u ni beeyna amma dalagaa biratti osoo wal gabaggamne hojii irratti maal fakkaan hadiisota dhageenu qalbiin teenna hagam qeebalte qalbiin teenna hangam hojiitti jijjiiraa jirti obboleeyyan kee qalbii haa tolchinu qalbii teenna sirritti haa tolchinu hariiroon qur'aanni rabbiitii fi qalbiin teenna qabdu maal akka ta'e sirritti haa tolchinu hariiroon hadiisa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wajji qabnuu fi hariiroon qalbii teenna hangam gaafa qur'aanni rabbii qara'amu qalbiin teenna rifatti rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal jedha
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شوف ويتا ور مؤمنة صفة مؤمن توتا ربها سوي ور رقمان قلبي نساني وحيك إبلت فدت كيس إساني أمن كيس كفري قبان ففك فنقو يرو آيان كينا قرآن اتقرأمو زادتهم إيمانا إيمان إساني دبلا ديم تجي هنقم نتأثر وحي قرآن قاف نتهم أحبتي في الله. يا أحبابي جيرمني قرآن نكيستك أبو مال فكاتا يا اتقلماتا قرآن كنام بلو جرى لا تنوتينكو أكت دين أكت تاي أكت أفد أكت دبد أكنا ننجي قرآن أكسر رجرمو أكما يهودا بوچين برانجيت تقلبي كنسيد. طيب سوشال ميديا الرت وان بايه هردفون كنني مال يا ربي المان سوشال ميديا قفل لي ربي ننقلني سوشال ميديا الرت وان تكو نردفنا قلبين تينا اين نتي الرقمدي كان قرم غافي نان ديبسنا افما اف غافدا يا نفسيتي يا جئيمه أكم يا قلبي أكم جرت جئيمه قلبي هو غنان كن أكن تبلشان سني كلام جرت هو غنان كن تبلشات جرين نتي تبلشات والله تبلشوا كلام بريتا ميزا جرين نكي يكون ترتيبا قبو قلبين كي ترتيبا دمنا جرين نكي يكون درادو بنقبو ولا قما دا قلبين تي ترتيبا دمنا بلتي تنتول قلبين تي ترتيبا دمنا نما بيرتو تفتما في قد بؤاتا تجرات قلبين تي ترتيبا تنقمن تانا لهم قلوب ومنكم قلبين قبو جاء ربين برا. يا جماعة الخير قلبين تين قرآن وجينها والسمت قاف سوشال ميديا الروا هردفنو والرب فدوف والرب جيبو تكا والبرك أبني قلبين تين تمتو الرئيسي قمجي صلاة قرماتا مي قلبي تيرو تكا أميرما هوغنما إسيسا الرجرتي مودوت قلبي لالامي ربين قلبين ما بك سديه تكاهجر. القلب السليم قلبي صدركات قفا رب الرابر بارك قلبي فيان وهي قلب المؤمنين قلبي نما ربتي أمانيتي قلبي فيان السليم جدين نقبلس كفيروسي كمونكم كبشيتا إبه غرغرا اسم مدتين. القلب السليم قلبي نما ربتي أماني قلبي نجها قلبي كل توحي سمي بؤ أكسما سمت تك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أكسما سمت قلبي سمعنا وأطعنا جت سن لا لكن كجيل فما فدن اللي قلبي ور ربي ديده قلبي بدمو سمعنا وعصينا جت ارجت لكن أمو دينجر عندلاين وفي قرآن ما دقين وان كان عندلاين أمو أك أصور أجي قلبي باين أصوما دقيت أكوان دقيني أصور أرجيت أكوان أرجيني وان حرام وان فكسا وان جبسيسا أصور بيت أكوان بيكيني أكستهون نو هلاك أبوليانكي هلاك جبت ندربا جاف تكواني دقين تك تربي أفان التقودي رقانو التباتي بيك وري رقاباتي إجي رقاباتي وان أرجيت مي أركاميل ترقابا هوفتهم تبوليانكي نمني واسطه مكون اللي رقا ستي بهوفتهم نمني واسطه مكون اللي دي بيه ألا هل بلغتن جنة نبي عليه الصلاة والسلام أمتكين إسنت جيسن ونجيسن اللهم اشهد. قاف آخرة أمنا حجة الوداع سن قاف لما فاجت لمو حواس سنين دي بيه ولنرجين نعم سقول بي الدنيا كان الرقافة ديمو كات عمرا نبي عليه الصلاة والسلام حواس قدا سنكيس دابته إسنت جيسن ونجيسن إيجيسد يا رب رقانا بهيج أبوليانكي قلبي تينها تلجم قلبي لما فان القلب المريضة ربين قلبي سليمة جلقب سورة بقراء الرت دبت جلقب سورة بقراء الرت دبت ما جد ربي هدى للمتقين ذلك الكتاب جد ربي تأشر كتاب قدتش كنو قرآن نكون اي قرآن أما لالتني اتفيد ما جرتن قرآن قد وحي نرى فيكون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
كشكين تكو إساكي سنجر كجيل مورا نصدا تجي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أكست قلبي ور ربي تأمني أكا قرآن والسمة ربي دبته قلبي اتئانت قلبي تور كافرات دبت ربي إن الذين كفروا وجد فول الدان الرد والالد ور ربي اندد ور قلبي نساني وحي فدن إن الذين كفروا سواء عليهم جئب الرب ولما كتا جريسان برد أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أمنون دندهم من نقول اتلهم بعد ولما كتايا روب دقان رومني يو اتروبس يو اتروبو باسس غراغرو ما ماليكم دقا كان فيدان جرو رومني سمي بؤاجرو خون كان مكرام يا جماعة الخير دقا دودا قراجة كان يرو رومني سمي اتقدي روبو مالي سفيد hanga daqiiqaa osoo hin turre ammuma goga dhagaa hin qabatu ofirratti bishaan isan fayyadu wahyiin qalbiin gariin akkasitti dhagaa taate jedhe fi quluubihim marad jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala in fudhatan dhibeetu qalbii qabatee jira eennu laa yu'minuun hin amanan jedhe subhaanahu wa ta'ala rabbiin gadi siqee qalbii sadaffaa dubbate qalbiin tuni qalbii duutee beeki qalbiin nama rabbitti kafaree duutudha yoo rabbummaan ka gaafa wahii akka wahiititti isii jiraachise malee qalbii duutu qalbiin itti aantu qalbii dhibamtu ta jidduu du'aati fi jidduu jireennaa jirtu jidduu kufriiti fi jidduu imaanaa jirtu inii galamuun galu yaa jamaa keen qalbiin tun qalbii dhibamtu qalbii warra munaafiqaati jedha rabb warra dhibe fi quluubihim marad dhibetu qalbii isaanii qabate jedha rabbiin dhibe itti ida'ee jedhe isaa wahii kana fudhatuu dinna warri munaafiqaa warri keessi kafaree gubbaan ammoo amantii himatu jecha dhibeen qabate kun yoo akkasumatti itti cimee itti deeme karuma duutu sanitti achi isaan geesse yoo ammoo tuhuuti ko rabbiin isaan baraaree qajeelfama kana hordofan kara jireennatitti illeen deebi'uu dandahan jechaadha yaa jamaatal khayr qalbiin teennatun ta akkami nutiin kun yeroo baay'ee munaafiqa yoo jennu nama biraa wahi barbaanna baatirii ibsine eessa jira munaafiqni kun eessuma jira laata jenna yaa jamaa anaa kana keessa munaafiqummaa way jirti yoo anaan kun qur'aana rabbii wajjiin akkam jira aniin kun hadiisa nabiyyal hudaa wajji akkam jira munaafiqummaan tu way dhokattee na seenti qalbiin tiyyatun akkam jirti of gaafatuu qabna gaaf gaan hin garreeysin hanzalaan beeytanii mijarakeen hanzalaa nama jaba saxaabiyun jaliil nama gudda nama keessummaan rahmaan malaa'ikaan rabbii samirraa gadi buutee janaaza isaa dhiite beeytanii isaa hanzalaa nama gaafa aruuzummaa galee halkan gaafa inni fuudhee aruuza manattiin galate halkan bareeda ka jireenna isaa irratti guyyaa takkittii tana malee hin dhufne halkan addaa halkan gammachuu san keessa ajanyi bahe labsiin kara jihaadaa bahaa jedhu nabirraa bahe hanzalaan gara salaata fajrii kana ajaja kana subiin bahaa jechuu dhagahee jennaan hanzalaan haadha manaa ofiitiin ka walitti dhufe osoo qaamalleen dhiqatin hanga qaama dhiqadhuu hin tura ajaja nabii kanarraa jedhee gadi bahe hanzala dhagayatti jedheen ibbo dhagayatti jedheen kalas deemne yoo akka tasaa achiin hafnellee aruuzummaa teena kara jannatatti wal argina jedheen bar aruuza beek bahe oo mana yaa allah hanzala rabbiin hanzala nama jabaa kana guyyaa tokko Abii Bakri itti dhufe hambateen فقال له السلام عليكم كيف حالك يا هنظلة جئ ما يكون وجرت جروجرين إكي مال فكات حريرون أتي ربي وجين قبض مال فكات حريرون قلبين تي وحي كان وجي قبض يا هنظلة ما يكون وجرت ده أنا أتي قرو يو ولي بالله أكمي وادلقته ولا كميك قبض من بيتته كذا كذا اتوفيقات مال الناس وان أكمي عبادنك akkami quraana qaraateet quraana gadi buustee waliin jirta amma maatii haa ta'u hiriyoottan kee yoo dubbistu ammaati wal gaafatu jirra
hangam takka ibaadan kee salaata kee irratti ibaadaa jabeeffataa jirta waliin jetta obbola akhira banayna alqusuura wa nasayna alqubur qusuuruma ijaarreetiin fooqii duniyaa qabrii irraanfachuu jirra nutiin kun uffata bareedaa miidhagaa garagaraa jijjiiranneetuma kafana lahadii ittiin nu kaawuu edansan irraanfanne nutiin kun yaa jira hanzalaan maal jedheen beeytani hanzalaan bareedan kun karabbiin jaalatu karabbiilleen isa jaalatu kun kanabiin jaalatu kanabiillee akka jaba isa jaalatu kun ka malaa'ikaan rahmaan isa jaalatan kun maal jedhe beeytu gaafa Abubakri akkam jirta qalbiin kee akkami jedhu dhiisi qalbiin kee badde maal naafaqa hanzalatu hin munaafiqoomee anufiin jedhe nama jabaa beek hin munaafiqoomee yaa hanzalaa maal taate guyyaa akkana rasuulli rabbii si dubbate gaarumina kee nama jabaa tahuu keetitti si beeyna yaa hanzala maaluma wanni ati munaafiqoome isiin jettuuf sifa warra munaafiqaa osoo beeytumo munaafiqummaan tun akka hamtuu taate osoo beeytu ufitti himta munaafiqoome hanzalaan Abubakr Allah mee natti himi qitii munaafiqummaa ufiin jetteef waan dhibee kanaan uf himteef natti himi je'een Abubakri gadi dhiisuu dide yaa Abubakr ani qalbii tiyya argutti jira je'een qalbirraa dubbataa jira gajeello qabat har'a waan qalbii haasa'utti jira an qalbii tiyya argat jira je'een yaa Abubakr atilleen arguu baattu rabbiilleen qalbii tiyya na argat jira jedheen yoo akka rabbi na beekutti dhoysee sitti hime ati fudhatuu ni dandeetta rabbi biratti fudhatama way qabdiiree jedhe maal taate qalbii tiyyaatu gaafa rasuula rabbii irraa da'waa babbareedaa dhageeffadhu san qalbiin tiyya akkaan najiiti jedhe gaafa nabi alayhi salaatu wassalaam waa'ee oduu jannataa natti himu akkaan gammadee na toltee qalbiin akkuma nama amma jannata seenuu dalagaa jannataatitti tattaaffii godha je'een gaafa nabi waan azaaba rabbii himu san dalagaa azaaba jalaa na baaftu qalbiin tiyya na rifattee waan bakka azaabaa nama geessiturraa fagaadhuuf tattaaffii godha je'een garuu rakkoon bakki jirtu gaafa achii bahe gaafa rasuula rabbii irraa bahe gaafa kara mana kiyyaa deebi'e waan baay'ee nabi nutti himaa ture san ni irraanfadha je'een ibbo yaa warra markaza da'awaa jirta gaafa as jirru tarii qalbiin nu laaftee qalbiin teenna toltee gaafa asii yaane sooshaal miidiyaa biraa keessa deemna taanan dhibee qalbiittu nutti jiraa beekadhu dhibee qalbiittu nutti jiraa beekadhu hanzalaan gaafa mana kiyyatti gal gaafa naafa sonaliyaa waan birat dalagaa hin jenne bar ilmaan taphachiisa jedheen ilmaan tiyya wajji taphadha akka waan ganduma gammachuu wahii keessa jirruu ka ganaa qabriin nu eeydu san